سلاف وريس تماشاوانی هیجا ام ایرو دیسا د برنامه کردی هین دبم دا میوانی ونا تماشاوانی هیجا ام د درس بوری دا لسر پیوین هم معنا يعني يكو معناه واو يك معناه واو كهسك نبون أما إيروجي لسر بيفين دج معنا يكو معناه وا أم بيجن الدجي هف الترزي هف أما لسر واب سكنن هفا نهون جب خيراتن نعم خير خدار شوانا أم باشم مجباسم باشم خدش ورازي بي اسباستكم بلي ما قلتش أم هردو دستي بوري دا أم لسر بيفي هم معنا يكو معناه وا يك أم سكنين من هاجي يكو معناه وا الدجي هف يعني الدج معنا أما لسر بسكنين بلي ما قلتش مگو پیوین دیج معنا بله ده زمان ده پیوین هنا معنی و یکن يعني معنی و کهفن يعني گوتنا و ام بیجن خواندنا و نویساندنا و جهف جدايا لمعنی و یکا ام سر واسكنين وهناك جي هنا معناه اول دجي هبا يعني ام بيجي نقطه كنت يقعد يا ديجي تبيرامو وكرش سبي نويا يعني كنت اقول رش سبي تبيرامو بوي شكلي ام يرو سر وابسكن اميش ميناك كي بدم وزي تشكاويج وبرسم معناه دج معناه ويج وبرسم قنج ام بيجن قنج شي حسن نقنج قنجة نقنج ينقنجة نعم بله قنج تركين بيجين شيء سكار بنويسم جوارا قنج بله أن بيجين شيء أن بيجين لاوك كي بر قنجة مثلا حسن لاوك كي بر قنجة جهاد جي لاوك كي بر قنجة ما مستا ما دجي بيجي هكرم دجي بيجي كابي بيجيم نقنج بدمي دوية تام دج معنا بله دبي أم بيجين شيء قنج ما قد دج معناه بيجيا نقنج بله لو كابي بيجيم رش از بيجيم نرش بصدق زي كده جو برسم كاي تشاوي تشي بيانا مثلا بيجين شيء بيجين راست شيء doğru راست doğru ام كارم بيجين راست كردي د معناه هنا راست چیه د معنوي یک جه doğru بتركيا من نبيسن یک جه sağ نويا يعني طرف يون بله ماما راست مثلا بيجن ملي راستيا لآلية راستيا ليه تشابه نويا راست ودي معناها كويشي راستي يعني ام بيجن يا doğru بله ما قلت شيء ما قول راست دجي بيتشيا نراست عن çapa يعني çap ام كارم بنويسن كنت بيجي çap ev serçe sekini em bejim Türkiye ve sağ çebu ne ya ma go çap rast çap anji çapu rast ne ya em bejim filan kes çapa yani çe manavi çap mana ki dici çap haya çap sol hem çiye sol taraf hem sola hem ji solak ne her du mana işte gutun mesela bejim çe filan kes çapa yani destulunge khoy çapayı bekartini ne ya em bejim juarejin bejim çap ويا تشابين بيجين شان بيجين راستا راست ده نايب كاراني نويا مثلا تشتن هنا ام بيجين يه جدات تينا بكاراني نه جدانين بكاراني مثلا انسان كي تشابين بيجين تشابا نتشاب بيم بيجين نتشابا ام مزح نا بيجين راست يعني جي انسان كي نورمال نافي نينا ليكو جافينا بينن ام بيجين فلانكس كورا نويا جبو يكي كر ناف هي اما يكون نكر بين ناف نينا جيرا ام بيجين نافا كي جدا جوارا نهاتيه قلتن بله کتبه نراست yani وككوبه yanlış şeydi be le kutbeje çap yani em bejin dije ما موسى غلط صح ها غلط ام كارن ويجي بيجن راست وغلط في معناه في تشاوتشي بو تدبير ده راست بمعناها doğru ده بكاراني نوي بردو معناه بكارن بفكرن بله دمك بهم رش ويجي أزمة رش بنويسن بوي خاطريته رش شيء حسن رش سياه دج معناه شيء سبي نرش نا رشة دج معناه نن رشة عندي شيء سبي سبي معناه كده سبي معناه كده من بحسوي ناك مدبي بله ام يكدي بنويسن صار
گرم دژ معنای چیه نسار نه حسن نصاره نه نعم نابێژن نسار ئەمە گەرم. ئەم بێژن چێ گەرم یعنی ئەم بێژن نەسار تام نەبووە پەیوەک نەوەیە لێ کو تو بێژێ نەڕاست کارێ بێژ مەسە فلان کەس نەڕاستە یعنی ئەم بێژن ئینسانێکی نەدرستە بەلێ مەگۆ چێ سار و گەرم هەف هەردێک دژی هەبنەوەی مەسەن بێژین چێ هاوین سارە زستان گەرمە نە حەسەن ها نفسه ئەرێ ئەم بێژین چێ پێ دەبنویسن هاوین گەرمە هاوین گەرمە زستان صار زستان سارە بەهار چاوایە bahar hunike هونکە نا هینکە ئانژی شیلۆیە بەلکی ئەم دەژین هینک نا ئانجی هێنک بەێ یادن نهێنێک چییە دناوبەرە هەردوو کاتێ ناوبەرە سار و گەرمێدا بێژن نەگەر ئەنە سارە دژمانە هێنێک چییە کار بێژن دژمانایە نیە نا دژمانە هەر پێیێژی تونەیە تونه بەێ مەگۆ ڕەش و سپی دژی هەفتوونە بەگێ ئەمکارن بێژن سۆر دژماناوێت چیە زمانەوێ تونه تونێ نا نەزەرە ئەم نابێژن زەرە بەێ تەمام ئەن بێژن زراف زراف چییە زراف معناوی uzun ئینجە ince ئینجە بەێ زراف معناوی ئینجە dizmanavêjî دژماناوی چییە qelaw قەلەو ئەم نابێژن قەلەو ئەن بێژین چێ خورد ئەن بێژن ستور ستور شور بەێ stûr تەگۆ چێ تەگۆ قەلەو ئەم قەلەو بنویسن قەلەو چییە دژماناوی qelaw şişman demek قەلەو ئەرێ قەلەو شیشمانە ئەوژی زەعیف zayıf ئانژی ئەن بێژین چێ قۆر قۆر Mamız ev sütür nav sev eyde teda ötüne. ئەم کارم کاربین کارم کار نین ینی کار نینی شێ بێ Zeyde tüne de ev keda. Kurdida. قۆر زەعیف هەردەک هەم معنەنە لێبەلێ قەلەو چییە دژ معنەیەنەوە چکاوانەیەەکە دەمەولودا مەلە سیراژە خەلیلی دەدبوورێ بەلکی وە خوندیە دەبێت چێ دەبێ پر نەبوو قۆر و قەلەو لەڤهاتی بوو بەژن و بالاک و خوددا هۆستایی بوو ئەڤ سەرکی گوتیە حەسەن bu ji bo pêxemberê me gotiye ئەفەرنج بۆی پێخەمبەرمە تەشکوزانج بۆی پێخەمبەرمە mevlid zaten ser mevlid ser pêxemberê me hatiye gotin مەولوج بۆی پێخەمبەرمە هاتنە نویساندن گوتیە چێ گوتیە قام و گوتیە پر نەبوو قۆر و قەلەو ینی نەی زەعیفشی بوو نەی قەلەوژی بوو mevlid raza ipri li ser bejna pêxemberê me disekine نەپری لێ قسمێکی ینی سەر وێ سەکنیە ئەم بێژن سەر خاصیەتی وی سەکنیە لەسەر ژیانەوی سەکنیە لەسەر خێرای لەسەر گەلێک چی سەکنیە و سەر وێژی سەکنی نە سەر بەژن و بالایی سەکنیە گوتیە پر نەبوو قۆر و قەلەو لەڤهاتی بوو ینی نەکێم بوو نەزێدە بوو بەژن و بالە کو خوددا هۆستایی بوو گوتیە بەێ مە ئەڤژی گوت پشترە مەگۆ زراف و ستور هەبالێکی مەگۆ زراف چێ گۆ درێ گۆ ئۆزون ئۆزون چی نابێ ئۆزون ئەن بێژین چێ درێژ ئەم بێژین چێ درێژ te helbestek de digot lê ziravê tiştekî زراوێ کافر بە بەێ درێژ دژماناوێ چییە Kan kin کن ئاژی کورت نەوەیە ئەف هەردووژی تێنەگوتن کورت ئاژی کن ئەم کارم بێژین ئەفژی دمەولودا پێخەمبەر عیسی سەلام دەتبووری یا مەلە سیراجە خەلیلی گوتیە چێ گوتیە قام و بەژناوی نەکن بوو نەدرێژ وەجهێوی سۆر و سپی بوو نور درێژ گوتی چێ قام و بەژناوی نەکورت بوو نەژی درێژ یعنی نە ئوزم بۆیل و نە قسە بۆیل نە یعنی تام ئۆرتا نیوی بۆم بێژین وەکەکو بێ نەسک بوو نە کورت هاتەقیاکردن نەژی درێژ قام و بەژناوی نەکن بوو نەدرێژ وەجهێوی سۆر و سپی بوو نور درێژ ئەژی سەر وەجهێوی و بەژن و بالاوی هاتیە نویساندن گوتیە هەتام کار وێژی بێژن گوتیە چێ گوتیە قام و بەژن قام و بەژن چاوایە ئەوژی دپەیوێ هەم معنەنە هەوەیە قامژی تێگوتن و بەژنژی تێگوتن بەێ مەگۆ چێ درێژ و کورد و کن ئەف ناکێژی دژمانە بەێ یەکە دی بێژم بەها دژماناوێ چییە erzan ئەرزان بەێ ئەرزان
ام بیژن بها ترکی اف پیوچو ترکی بیژن چه نه بیژن بها به pahalı نه اصلی وی yani çünkü زیاده کرنا normal ام بیژن اف بها تنجی معنی ده yani بها معنی وی تشتاکو ام بیژن ترکی pahalıya idi ترکی لج به کرنا yani le زیاده کرنا yani ev teneci manavi çi pahalı yani. Ama iyice bir nevisin ve baha Türkiye pahalı. Şu Türkiye çiki mağaret nevisi. Çiki hatiye guhartin ne o ya? Pahalı. Beli. Yekedi sıvık. Sıvık çiye? Sıvık eku ne granın? Gran sıvık. desek. Hem bir nevisin sıvık. Türkiye çiye? Hafif. Hafif. Hem bejinçe dijmana ve çiye? Ne Gram. sıvık. Hem bejin ne sıvık çiye ne bina? Bejinçe gran. Gran. Gran beli gülsün. Bejinçe filan tişt grana. Hem karın bejin gran manaya kadi de işte gotin. Çiye mana gran yekadi? بمعنى بها تيغوتن نويا مثلا بيجن ايرو باجانه سور پر گران بون يعني بها بون بها. معنى بها جي تي بكار اني بل يكدين بنفيسن جير Jer zor. جير جور جير كودر حسن Jer عليه den nige meriyan. Хуар. جورجي سرسري مليانه جير و ام بيجن جور هذا بيفي خوشن يعني ام كارم بيجن كوكا هر دكاجي نزيك هذا نوين هر دكادجي جي و ري هنا دفردا اي دفردا او هيا Yakca Jer, dibêjin falan kes jêra zorî biye. Ve demê معناه شي اصلا manavê herhalde yönünü istikametini şaşırmak anlamında mı kullanılıyor? evet yani معناه خلابون زاني تشكينه فلكا خوش اشكي He, felak Beli. hafızas kiriyor. بله يكدي ان بيجن تش سر ديش معناه في تشي Ser, le manavi, Ben. سر تشي ها ديش معناه في بن نويا جانا بيجن تش حسن وقت قلتي كو ام بيجن استقامه كون داكين بيجن تش سروبنا بويا يعني تشكي زياده تبليها بو ان بيجن سروبنا بويا yani kafu yekun buya. Ama usta Bakıp çekil bir yerle bir oldu çekil. Altını üstüne getir. Böyle. ben bni Ben- dibêjin bni çawadı be. Erin herim natte bini tek karanin. Uldan najid bejin bin. Türkiye hem beri çiye? hem yani beni bini. alt. Bni. alt. Na bni. Yani Mesela şu manada başyavi iyi te ya. Altı. Emnek yani aynı Alt. peyve hatiye Altı mı hatiye olsun? çıkartıyor guhartın yani. Yani deren bir bini. Mesela em dejin nan ehli zil dejin nani. Yani o da peyvet kenem. Çünkü o gor herim natte guhartın. Bu şekli. Serme goçe ser de manevi hana. Em karim bejin üst u baş. Bin alt. Em bejin. نوصل بله نوصل. وقت بيجن شيء بفلان تشت ما جوز سرو بنوينا مثلا بيجن اف دشت بي سرو بنا معناه ويتشي ام بنفيسن اف دشت بي سر و بنا معناه ويتشي بي سرو بنا Sonsuz mu demek? sonsuz yani o kadar Türkiye bejin şey uçsuz bucaksız. İdi hinek jeb galati bkartine indi bejin beserubera. Beseruber am bkarnayni beseruber çiya? Beseruber yekon bejin Türkiye'nin bejin dengesiz. Yani ne zannet çetki. Yani tişte ku bike belina. Ber şey mamsa. Ber. Ber am karın bejin belki boy kenar. Kenar, Yani ber galak manevi hana. Ön. يعني مثلا بيجن ورا بر فيدري ليدي ام فيدري تام معناه نزانن معناه بر قلكن يعني بيجن كفر هيا معناوي مش كفرات بيجن بر جي سنجيرت بيجن بر بالسنجو بر جي خاليارت بيجن بر كان معناه هنا ليد فيدري ده كنت بيجي فلان كس بيسرو برا يعني ام بيجن دنگاوي نينه ترزاني تشبكي بس يعني او نخشيك تده هيا معناوي İdi beseru bin u beseru ber gelek em tevli hev nekin. Beseru ber megoçe ye dengesiz. Beseru bin uçsuz bucaksız. Yeku geleki dur u direş. Beli yekedi em mego jeru jor seru bin em cana jid bejin çe xaru bani. Xar
dijî vê çi ye banî dibêjin banî cana jî dibêjin xwar w jî dikine vir de xwar û banî Banî. jêr û jor nişûf û efras hemî alt üst yukarı aşağı bi Tirkî banî jor yani xwar aşağı belê yekedî em bêjin çi kêm زيادة kêm çi ye Kêm kêm az zêde çi ye pir ne kêm û zêde belê kêm û zêde ez yekedî ji were binivîsin derî em yani evnekê ne hema bi gelek manaya tê gotin kêm tişta me got em binivîsin wedvê kêm مامۆستا دقەکێ ئاس زێدە ئەم کارم بێژی ژی عەرەبی هاتیە نه زیادە هاتیە زێدەژی چۆق کەرەم کرد گوسم پرژێم دikarim پرژی ئەم bêjin کارم بێژین نەوەیە ئەمە سند بێژین پرژی و ئەم بێژین چ گەلێک ژی یعنی هەر سێژی معنەیە وا یەکەم کارم بێژین پر مەسەد بش پر حەز دکم ez zêdeş de hez dikim anjê ez gelek işte ama çetir vê derê pir tê bikaranîn yani her yekê jî li derekê tê Zor. bikaranîn cana yek jekî jî tê ما مثلا زور من هذا كلام بيجي زور zor jî dibêje wê jî bikartînin li derna berê em yeka dî karin bêjin zû zû çi ye çabuk Çabuk. çabuk Dereng. zû Zu dereng. zû çabuk çabuk an jî erken ne Erken, erken. erken dijmana wê çi ye Dereng. dereng dereng belê dereng derengî ketem bêjin درنجة ورا ورا درنجة ورا ورا derengê were were heye çi heye Strana. estrik çawaye ka bêj bire النظام ولا أنا نبيرم belê me got çe yeka dî ji were bêjim dost 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 çi Hesen Dost dosttur. dost dost دوست dost dost Dost. هوال Heval. heval em bêjin çika vê çi ye يار dijmana wê ندو نيار ne dost نيار dijmin em karin bêjin dijmin dijmin em karin bêjin jî neyar newê neyar ji kudrê hatiye ji yar hatiye yar çi ye yar jî dost e yani tê bi dosta düşmana qarşı yar û em bêjin li dijî yar çi ye neyar yani ev e pêveka ne yani Kurdî de pêveka neyînî em karin bêjin gelekî zêde hatiye bikaranîn ji bo çêkirina peyvan jî hatiye bikaranîn ne em dêjin mesela çi mesela dêjin yar ne yar em dêjin qenc ne qenc baş ne baş di gelek derede vî şeklî tê bikaranîn belê tiştekî win bi ser ve bikin tiştekî ji me bipirsin ji vê çikê Hesen Ya teşekkür ederim. Hüsemit'ine. yani te baş fêm kiriye ne Fem köründüm. Bes. belê me çawa got me em gerekim ser peyvê Kurdî yek em bêjin dijmana em sekinîn lê belê neft henîne karin bêjin hêjî hene peyvê maneya wal dijî hev dijmana û me got her peyvek jî dijmaneya wan nînin newê yani her weka çi mesela sor dijmaneya wê nîne an jî em bêjin hînik dijmaneya wê nîne mesela dikarê bêje keç û kur belkî dijmane bin newê lê ku tu bêjê mesela xal û xaltî ne dijmane newê xal û xaltî جدا جدا evnekî ne dijmane ne Evet. yani jî qîz û xort belkî an jî jin û mêr dijmane bin lê evnekî dî ne dijmane ne belê îro jî bi qêm gihane dawiye mijara xwe dawiye dersa xwe tiştekî hûn bixwazin bipirsin heye tine mamosta ما مثلا tune êde bila belê temaşevanê hêja mijara me îro jî xilas bû di Kurdî hîn dibim de ez dixwazim dîsa bên me bîrawa dersa Kurdî hîn dibim bernameya me her roja dişemê saet li heft û bîst deqê di derkevê bernameya nû û di wextê dî de wa roj nav heftiyê de jî dîsê cara tê dubare kirin ducara kirin û ji xey wê jî hûn dikarin Kure TV de jî
تەماشە بکەن 24 ساعتە ئەوەن کەنگی بخوازن حتا بەرنمەیەکە دی تەماشەوان هێژە بخاترێەوە چاخێوە بخێر